National Scholarship Portal na lauba academic session listing ani kunmathoi kunithoi amasung kunithoi kulumdoigi post matric scholarship PITHOKPINABA HANJIN-HANJIN TAKSHILLABASU THABAK ONTHOKTABADAGI Manipuri University Students Union amasung Manipuri University da affiliate tauba college students union sing pulaga North AOC da laiba MOBC office solon sinduna boycott tawkhre Hiramasigamari lenana musugi office da pangthopa paugi mifam amada musugi vice president oinam premdas na hai Academic session lisingani kunithoi kulumdoi amade kunithoi kunmari changsilaklaba fawda National Scholarship Portal lauba academic session kunma lisingani kunmathoi kunithoi amade lisingani kunithoi kulumdoi gi Manipur gi post matric MAHEIROI singi scholarship pithoktana laiba haibase yamna laibak thiba amane Hauzik Manipur karamba fibam da lairi haibasi mari lainaba authority singna khanglaba ngaktani Manipur da laiba tongan tongan ma MAHEIROI lup sing yauna MAHEIROI kunaina scholarship asi pithokpiu haina mari lainaba authority singda hanjin-hanjin na takshillabasu mari lainaba authority na tasin usinadana MAHEIROI kunaibu usit thawaidabagi mawongda ulakpa siyaba ngamloi thawong ase Manipur University Students Union Mushu amasung MU da affiliate toriba college students union na akan mamongda condemn tawi haina so mak na makha tana fogdokhi मैं आदो पुथोक्सनिंग पोर्चक अमखना खोगी हाई रिवर लेटर असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ना अखोगी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन दा थारप पेपर ने मसिदा मयक सेंग पल्ले मदुदी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी की अमाउंट असी 2022-23 की वेना 10 crore 44 lakhs थारखरबनेबा सी थारखिबा सी एसी जून दा यवखरबा सी ने हाइतारे दो हौजिक अक्टोबर मिड अक्टोबर चलक फावबसिदा अखोगी मरी लेनबा अथॉरिटी सिंग असिना अमाउंट सिंग असि डिपार्टमेंट दा लेर फावबदा करिमता खंजनदना अमदि यामना अखोगी थवोइदबा मोंग थमजनबा सि अखोगी मैरै खुनाइदि यामना चिंगनबा मखक फावरे मरम अदुना हाइरिबा डिपार्टमेंट असि मथौ तौद्रबा डिपार्टमेंट थिकारोम द माय ओंजलगा लेबा डिपार्टमेंट असि मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन अमदि मणिपुर यूनिवर्सिटी दा एफिलिएट तौदुना लेबा कॉलेज स्टूडेंट यूनियन खुदिमंगना थिंजल्ले